Anda kenal ni apa? Ni namanya absorber. Absorber dia ni dah mati dah. Tengok bila saya tekan. Nampak? Saya tekan. Dia punya sharp tak mau naik dah. Kalau jadi macam ni, rebound ke, jalan-jalan tak rata ke, cornering ke, memang tak ada function. So tak ada choice lain. Tolong tukar absorber yang baru. Dan kalau nak tukar absorber, tolong pilih absorber yang heavy duty. Jangan pilih absorber yang biasa. Silap beli absorber pun masalah juga. Sebab apa? Absorber kalau silap beli dia lembik. Bila lembik, sama macam tak payah tukar. Okey, tadi absorber depan. Sekarang saya nak tunjuk absorber belakang. Ni absorber belakang dia. Okey. Tengok bila saya tekan, absorber dia ni dah lembik dah. Bila saya tekan dia ada bunyi. Dia dah mati dah. Okey, ni absorber belakang. Absorber belakang ni ramai orang tak mau ambil peduli sangat. Sedangkan absorber belakang ni penting. Sebab apa? Bila kita cornering, layang corner, dia antara part yang menahan beban kereta kita. Kalau dia dah mati macam ni, bila kita corner, hati-hati. Boleh tergolek, boleh terbabas. Jadi ini absorber belakang Myvi.